pini berta tanggang ini sami kacerong harpi aprangsi bertang kumpi arjuitha. Baithalang soy hiti along plastic polythene KN ington nang popua kita patorte. Dhansiri Primary Health Center along Dr. Inutwet Ajoyni se Kichelang Arat Kisung. ASDC atum BJP Kacharia Jakong Pen Jammu Kashmir upon Article 370 ka pawirdet unkolote Article 244A kiwir upon kipire memi kusi kejong. Uthot berta ton pen cipajer midam sena. Baithalang so municipal board pen plastic polythene hitialong KN ingtonang popu pacethang deta pita uthot hitialong plastic polythene clam to plur. Kedamtang penang anar ni pen polythene ke khanga side deng konsi ke chunpon ang thek long lasi pini wothat lang so hitialong ward commissioner Chetra Bahadur ne war la pen alang liria sang ho atum pen tatar lipon boma hut gulat kang nipon atum ari deng pen plastic polythene long thulok kewang jilang arni pen jong sila puson long pon thulok kulotek kulat inghap nang kobji pusi Baithalang so municipal board chairman ronghanga sang ho pen pherang ke ang noningje atheke lahai plastic polythene ke bar hok cho pen ajok long le kan hok bonang thek abang ke baduta thek ronglo lasi nelitum Baithalang so municipal board pen chot lel bangso asai ke deng ponchot lapukali bharat sarkar hin pensi bangso asai deng ponsi methang along rilong pat ke paklar ejia phan ke doan arat atumta nang cerap nang ceto dunang ji putar ronghang sang ho pen tuning report Baithalang so pen berta pangdakon Rajan Ronghang News 24 Karbianglong Manja BPHC ke Parlo Dhansiri Primary Health Center along Pining Pen in Country Hopling deta pita Medical Authority atung doktor nang ke toite deta jok penang anaki sung cetong lopusi Dhansiri Primary Health Center in charge Dr. Bhaskar Joyti Ghora Linje Kedamtang suri hinira pho aningkan pen pining an ningkan grep hopling et seta inut a doktor aphan tahadak nang toite seta bangso akisung alam local embassy Pradip Difusa aphanta thanlo lapen joint director along setame alam palidamlo athe niliamat si dak in charge lapen se kelang nangji anparta arniwang si doktor atum training dunangji lasi prabjit pen inut a doktor sarkar pen nang ketoi ja phansi chuning ripusi in charge doktor Bhorali joining report কেতিয়াবা মই ট্ৰেইনিঙত যাওঁ কেতিয়াবা মিটিং থাকে মিটিঙত যাওঁ জেনেৰেল পিপুলেতো গম নাপায় কাৰণ অফিচিয়েলি মোৰ লেটাৰ আহে সেই মৰ্মে মই গুচি যাওঁ এতিয়া কি হয় জেনেৰেল পাব্লিকে গম নাপায় আহি ডক্টৰ নাপায় সজাগে ডক্টৰ এবচেণ্ট বুলি কয় 1 নম্বৰ কথা 2 নম্বৰ কথা মই অকলে চলাই আছোঁ আজি 12 বছৰ ধৰি ইনচাৰ্জ হিচাপে ৰাখিছে মোক অকলে চলাই থকাৰ কাৰণে কি বহুত প্ৰব্লেম হয় গতিকে ৰাইজেতো গম নাপায় যদি আৰু এজন ডক্টৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে হয়তো সুবিধা হ'ব আৰু ৰাইজে এইখিনি কমপ্লেইনো নাথাকিব কাৰণ দুইজনৰ ভিতৰত এজনটো থাকিবই BJP सरकार atum non malong Jammu Kashmir ke dogom articles 370 ke paprai ji pusi Prime Minister Narendra Modi lapen Home Minister Amit Shah atum kacekroi ang thek klang bua joine pini Karbianglong pen di Mahasa Arat Aparman articles 244A setame kamusi jia bangke ke joy ke asai lo lapen kaphere meme pusi ASDC asai hem along Minister Balim Holiram terang kirang ke amaya long ninje BJP Minister ateng isi pen isi ke papleng jiaphan joy pen claim bom ang thek Jammu Kashmir along articles 370 ka paprai undet pulote Karbianglong pen di Mahasara raphan Indian constituency along kitok dak articles 244A ka paprai abangke ke joy ke asai lo mate kaphere meme alam klang lo lasi BJP atum bangso asai ke claim abangke demokrasi ron karkanwate kapajir ABDC ke claim puta terang asang honingje Pinia berta lansikan tonilo domethak mek kardong